Kulumak lishabilesili qaqwa Jesucristo Ibaon San Marcos. La es li ratzamili ruchichoch, abanquilia tzam tasach sail, kachik ruta tzamilque, ma kachik nauqui, yalrech chik tzekek, ut yekek shpanet litinamit. La es lishkutan li ruchichoch, hunak tenamit kohkozes benzul inka narush mpan, chimukona lochman hunak sakenk, reis tzapal saukal, rebant kwang sashnach. Chihokantish kutan bresichish unilep li kwankep sakap, hokainak chilemtzung le sakenkil chiruep litinamit. Renakteril le chabil manuhom ut technimash lokal le chosheil kyukwa. Ratin likakwa Insan lokal kakwa